Sing adana ngarepang hidup ne sengsara, maka jangan capang hidup ne bahagia. Dekang sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jaulian tiang makin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Astum karemangkin ngidang mo dindingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Disubane mati mekejang mekutang, amun cokuku sing ngidang kang mekelang. Arta brana tua senana, nanging boya tetujon utama. Sugidan ke utama, apa buin ngidang nulungin nak wara. Boya jeung ngarep walesan, wanta tulus tiang aturan. Semeton sareng sinamyan, mogi mangge kerahayan. Boya jaulian tiang makin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Astum karemangkin ngidang mo dindingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Disubane mati mekejang mekutang, amun cokuku sing ngidang kal mekelang. Arta brana tua senana, nanging boya tetujon utama. Sugidan ke utama, apa buin ngidang nulungin nak wara. Boya jeung ngarep walesan,
Wanta tulus tiang aturan, semeton sareng sinamyan, mugi mangge kerayuan. Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo, diapin kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang bikin ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo, diapin kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang bikin ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas beli majemu. Li sengkal ngelo, diapin kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang bikin ilo. Gaji sistem ne bulan,
tenan. Tengah bulan bekas bondi malunan, agak ada tambahan lemburan. Bulan depan mada liuman orderan. Yen tole uli penampilane, iloh cara sing kuangan apa, mefoto selfie di mobil Ferrari, nenteng tas branded merek luar negeri, megaya pangkadena sosialita, satuane pragat uno kesugihan. Kuliah nurutin gengsine tinggi, iloh rela cara dagang roti, metanja barang iloh kemumai, makin kulikan tipe jabat tinggi, sing elek teken nak ngortang di sisi, ne penting iloh liuman sasari. Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati. Demalu bangga lo ilam rasa GR pedidi, bireh buaya lo liu helah setok di sisi, nak wani ne bela bangga ngorte di sisi, nak elo ne nakal, nak ngortan nak lo sing olah harga diri. Iloh rela cara dagang roti, metanja barang iloh kemumai, makin kulikan tipe jabat tinggi, sing elek teken nak ngortang di sisi, ne penting iloh liuman sasari. Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati. Demalu bangga lo ilam rasa GR pedidi, bireh buaya lo liu
heula seto di sisi nak wani ne bener banggengor te di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak lo sing olah harga diri. Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mang dene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang. Hang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma tulungin nak tuara yen daman
pasti ngicen lebih. Yen demen nulungi nak sing ngalah, tabungan iranya nambah, tabungan karma ane melah. Astung kara hidup peluang, yen demen metetulung, ne tulungin doane pasti luang. Ulun padu keyang Tuai manan semahi Moga sido manggu Lak karya lang pahiku Aksamo Tunok lang langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih. Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Ne sujati kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Kuno belok ke walau serado lampak lakau Nungin suwe kelawan batu Mangke wenang kita menadi jan panggul mandi Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Ne sujati kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Ne sujati kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki.
Wah, kalau ngadis ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau ngadis yang gitar lemah nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma meken tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pak lukoh pangkyang ngaur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pak lukoh pangkyang ngaur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Eh, gimana lagi utang? Kondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini. Belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih buka pintu nih kengken sih bayar utang pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang lah bang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sangi dang pak. Ampura saja malu. Bahaya nang pak. Buang pak, buang pak, buang. Mengengken utang kan pak. Buang pak, kayang ini bayar, kayang ini bayar. Saya engken pak.
engke niki diputihkan niki. Mani kau. Sing kayak lu urusan. Jalan, Depan jalan. kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani kau. Kayak lu urusan, Bang. Kone suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangre dening pitong widyadari kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apone ngairaga ne jani merasa bahagia sujatene antoma dan suarga sekancane ngailara hidup di mercepada ento masih subama dan neraka tandino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejami ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apone ngairaga ne jani merasa bahagia sujatene antoma dan suarga sekancane ngailara hidup di mercepada
ento masih subemata neraka tan bino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejangi ketare itu lantas nyumung rasa yang neraka. Gede sarang kudu sujati ini kena menjodoh di kehidupannya sana di umur kita yang elingang ye yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab keginan mu berpencerahan yang peskoni alih kanda di belanjang kadang lingorahang hati tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan larang mati kaya drama lagu berputaran nanging tangkil ngajak mitra otani pragat di swarga medini skala apa swarga samping pak temoy aja selingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajak kukus meliti ketapian melidulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan kaden lingorahang hati tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan larang mati kaya drama lagu berputaran nanging tangkil ngajak mitra otani pragat di swarga medini skala apa swarga samping pak temoy aja selingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen mebuang-buangan larang mati kaya drama lagu berputaran nanging tangkil ngajak mitra otani pragat di swarga medini skala apa swarga samping pak temoy aja
kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan meli tulang di penginapan nugen mebuang-buangan Jajak kukus maliki ketapian beli dulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan Rikala sebet hatine ulian kebobokin anak elo neba mekuranan pengaku neno baca sangat bakat sebetang nepekin reramane mecanda kadi ngarepang adi padi dadi kurenan beli kadina bemekuranan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kal mau bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai duga seraraman beline mau jalan kali deh hati di angkul pemesun adine ada nak muani anehnya dan beli ngaku nehantu kurenan adine aneh kayang jani konen sah cerai tebal rasa muan beline makajang peninggalan ketujukan dewek beli alak jangan padene jani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nek kado sabarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nek kado mapasang kal simpan anggon kenangan
sayang peninggalan ketujukan dewek beli halak jangan padene jani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadong sebarang ampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadong mapasang kal simpan anggon kenangan. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo apa buen macumbu rayu gumi sedang kalu sing dadi pesu alih-alihane mekejang buntu lo kang nguang malu jani sabarin likonen nyidangnya kapin langgap pahin di kamari jungklang jungkling kena he covid ne bakat keliden payu positif beleng yening hidang kang wang malu tanggehan terus terang modal beli nukuangan nyanyan jejah ila pasti kaljuan anto sanggumine malu pang tenang anten jalanan bekejang undang jamate undang bupatine undang gubernur undang presiden undang bekejang undang kegen undang mantan lo kang nguang malu jani sabarin likonen nyidangnya kapin langgap pahin di kamari jungklang jungkling kena he covid ne bakat keliden payu positif beleng yening hidang kang wang malu tanggehan terus terang modal beli nukuangan nyanyan jejah ila pasti kaljuan anto sanggumine malu pang tenang anten jalanan bekejang undang jamate undang bupatine undang
Gubernur undang, Presiden undang, Bekejang undang, Degen undang mantan, Nganten jalanan, Bekejang undang, Camate undang, Bupati ne undang, Gubernur undang, Presiden undang, Bekejang undang, Degen undang mantan. Rasa bangga dikana hejani Mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus, IPC mekade ganteng, itulah tiban tugas iloh juang beli. Kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan, Konden kudang di banjani mejalan, rumah tangga mulai tusing harmonis, yen subuh buka kekini ngurupan pipes, direlo nuntut kebutuhan biologis, bayon beli ne bengangsur, angkiane muis-muis. Marah tiang meseselan, ulian nuwotin demen akeprutan, Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan, Yang superaya nanging kurenan tiange, Nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati, dadi arwah gentayangan, sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal. Konden kudang di banjani mejalan, rumah tangga mulai tusing harmonis, yen subuh buka kekini sing ngidang ngurupan pipes, direlo nuntut kebutuhan biologis, bayon beli ne bengangsur, angkiane muis-muis. Marah tiang meseselan, ulian nuwotin demen
dia nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirien tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal. Oke nah, ada dalam bangsat kim. Nyerengin pemargi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacan memargi. Pesisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahi mejalan katibane mangkin ring tatujonan Kebata rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye puninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta tan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh tan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat pas sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi mande ipun sami memanggil rahayu.
denyi ratang wentene buta denyi denyi ngakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh denyi dan memargi sewai-wai ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah yang harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi mangga ipon sami memanggil rahayu. Satuane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara bertain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan Melacak kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menekang ia ngorahang ulian ama beregan Ulian benuping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara bertain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan
melajak kebatinan, pelih agulikan. yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menikang, iya ngorahang ulian ama beregang. Nugen percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menikang, iya ngorahang ulian ama beregang. Lugre idedane sareng sinamyan, boya tiangai kegaduhan. Niki gending wantah angin hiburan, boya menyudutkan perorangan. Bidan nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli.
zaman edan. Pidan ngomong jarang alak-alakan. Dani menyemumuk metik tokang. Pidan nak selingkuh mangkap-mangkapan. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Aib kok malah meedengan. Dosa kok jadi kebanggaan. Lo hatin beli dagu welawa tua anggoni lo pesinggahan. Beli kenal ngajar agana dini. Yen hitung-hitung konden liwat abulan. Udah alogati ira kejadian. Bawak satwane jani raga metunangan. Ternyata adik subengela tunangan. Angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adi ngisi kekosongan. Di saat adi butuh kehangatan. Beli dini main hati bawa perasaan. Beli sakit, beli patah hati. Lo hatin beli dagu welawa tua anggoni lo pesinggahan. Lo tresnan lohe kapin newek beli mlai bling penjara pelarian. Beli sekadi bintang film nangin boya pemeran utama. Beli tua jadi pemeran pengganti. Ternyata adik subengela tunangan. Angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adi ngisi kekosongan. Di saat adi butuh kehangatan. Beli dini main hati kebawa perasaan. Beli sakit, beli patah